يا حبايبي الرز بتاعنا اهو بعد ما استوى معانا اهو. بصوا ضفنا عنه اهو الرز بتاعنا اهو. شايفين الرز بتاعنا اهو واخد الوش الاحمر الحلو اهو معايا اهو، مش تقلقي منه. ضيف عليه الزبادي زي ما قلت لكم. اهو الرز بتاعنا اهو مستوي زي الورد اهو زي ما احنا شايفين اهو. حبيت الرز مستويه خالص معايا اهو الرز مش معجون، كله مفلفل اهو زي الورد اهو. اتمنى ان شاء الله تجربوه، واتمنى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مع اسرار المطبخ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا باحسن صحه واحسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهارده الرز المعمر مع غسله متصفى كويس. مش ننقع الرز معانا مغسول بس ومتصفى كويس. مقادير معانا سهله وبسيطه اهو. معانا زبده او سمنه اللي انت حابه تحطيه، اللي متاح عندك بتحطيه زبده او سمنه اهو. دي المرطه اللي طالعه من الزبده اهي، مش عايزاها تنزل. بس معايا معلقه من السكر ومعلقه من الملح عشان يعادل الحدق معايا اهو. في ناس بتعمله بسكر بس وفي ناس بتعمله بملح بس اهو. زي ما هنحط على الطاجن ده هنحط على الطاجن ده. ومعانا 3 معالق كبار من الزيت. حابه تعمليه بزيت بس بتعمليه، حابه تعمليه بسمنه بس بتعمليه، المتاح عندك بتعمليه اهو. بس الزيت عشان يخليه مفلفل مش يخليه يعجن معاكي. هنقلب الملح معانا اهو مع السكر مع الزبده مع السمنه، نتغلف الرز بيه. الطاجن ده اهو بتسيبي حوالي عن صباعين بس اهو بين الطاجن والرز عشان تعرفي تحطي القعد بتاعه معاكي اهو. نغلف الزيت مع السمنه مع الرز مع الملح مع السكر. مقاديره سهله وبسيطه اهو. معنا اللبن بتاعنا اهو، غليته واستنيت اما اللبن يدوب وساخن اهو. هحطه فوق الرز معايا اهو. علبه من الزبادي اهو، هضربها كويس عشان مش هيبقى فيها اي تكتلات خالص اهي. وهنزل بيها فوق الطاجن. الزبادي بتخلي الرز معمر له وش، وبتخلي الوش بتاعه طري، وبتعمل له وش احمر وكويس. جربوها، جربوا خطوه الزبادي ديت مش هتندموا، مش هتستغربوا عليها اهو. يا حبايبي قلبي دي الطاجن التاني اهوت معايا اهو. حط القعد بتاعه اهوت زي ما احنا قلنا بنسيب عقلة صباعين 2 عشان تعرفي تحطي القعد وتعرفي تقلبي براحتك. ومعايا الطاجن التاني اهو علبه من الزبادي برده اهو. هنربها كويس عشان مش هيبقى فيها اي تكتلات برده زي ما عملنا في الاولاني اهو. تنزلي بيها على الطاجن مش تقلقي خالص زي ما قلت من خطوه الزبادي ديت. تعمل وش كويس ووش احمر للرز المعمر، بتخلي الوش طري معاكي. هنسيب الرز منقوع حوالي عن ساعه او ساعه الا ربع في اللبن زي ما هو كده. اللبن يدوب ساخن يعني يدوب بيلسع كده، وهنسيبه كده خمران منقوع فيه حوالي عن ساعه. هنرجع نشوف هنعمل ايه مع بعض. طبعا يا حبايبي الرز بتاعنا اهوت بعد ما سيبناه منقوع في اللبن ساعه اهوت، هننزل بيه تحت الشوايه على طول عشان ياخد لون. بعد ما ياخد لون معايا هنزل بيه على الرف التحتاني اهوت معايا اهو. طبعا اهو يا حبايبي قلبي معايا الرز اهوت ابتدى ياخد لونه تحت الشوايه اهو زي ما احنا شايفين اهوت.
عاد لما ياخد لون معايا او بيفور اهو تحت الشوايه اهو، بيفور معايا اهو، بياخد لون اهو بالطريقه دي اهو. لما ياخد لون معايا خالص اوصل للون الاحمر اللي انا عايزاه، بعد كده بنزله تحت على الرف التحتاني خالص وبطفي الشوايه خالص. وهي حبايبي الرز بتاعنا اهو بعد ما استوى معانا اهو، لسه ضافين عنه اهو الرز بتاعنا اهو. شايفين الرز بتاعنا اهو واخد الوش الاحمر الحلو اهو معايا اهو، مش تقلقي منه. نضيف عليه الزبادي زي ما قلت لكم اهو. الرز بتاعنا اهو مستوي زي الورد اهو، اهو زي ما احنا شايفين اهو. حبايه الرز مستويه خالص معايا اهو، اهو الرز مش معجون، كله مفلفل اهو زي الورد اهو. اتمنى ان شاء الله تجربوه، واتمنى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مع اسرار المطبخ.